Ama-content creators ayanyatsana guys, ayanyatsana. Just imagine khona into umjida wathi uTinash Eugene waku-Facebook uthi report i-account yami. Just imagine we're doing the same content together kodwa ufuna ukureport yami lokuzana i-content hayi ukujwayela kabi lana. Anoma uvena noma umntwana or yini mina sihlangane kasi once, sihlangane kasi sibambane ngama-washing mangaba umfana. Mina sihlangane lapha emagroundini Orlando East, emagroundini eBoomtown sibamba ngane-washing strong. Ungijwayela kabi wena, ungijwayela kabi wena Tinashe, ungijwayela kabi, ungichela umnqundu straight, ungichela umnqundu. Angazi ungijwayeza ngobani wena, angazi ungijwayeza ngobani. Wala ama-content creators azonyatsana kanje. Nathi sasizama ukwenza i-content njengabanye abantwana sasizama. Ngize ngathenga i-mic izolo to do content kodwa uzonyatswa abantu nje ngenze kunuka namakhwapha azokujwayela kabi. Yazi abanye abantu bakujwayela kabi, yazi umuntu yadeleleka kule industry, ayadeleleka. Sidelelekele ku-acting, siyadeleleka uyazini. Kufana nezolo bengiye ngilungisa isicathulo sami ne ku-Shoemaker. Cabanga bangifika ku-Shoemaker athi hayi bhadala imali ephelele ini angikayikhiphi nemali, ngakasho ukuthi angiyashoda or anything. Athi hayi 40 rand, yabona bayikanje ezokudurela 40 rand. Ngithi nayo imali iphelele imali ayibo. Ngikho kanjani lo baba madoda? Do I look like a person ongena next? Guys, noma ngena next but ngiyazikhokha into zami in time. Because ngumana that time ngiya gothenga ifoni kumkopa ngangifika lapha bathi hayi usho uthi uzoyithenga bhuti, checka futhi onge-afforda. Ngithi I can afford this phone. It was the most expensive phone kumkopa leya, the most expensive. Ngathi angizoyi-afforda, I can afford it. Hala abantu basibuka ngathi manje sisizinto, we can afford these things. Guys, yazini yela lokunyatsa guys, yela lokunyatsa. Abantu content creators yela lokunyatsana guys, asebenzisane guys, asebenzisane. Umuntu bena 500 followers, 500k followers, akayekela umuntu ona 200, akayekela ukunyatsa umuntu ona 250k followers, akayekele. Because we're doing content together, siyazama nathi ukuphusha njengamanye abantwana. Ufuna ukudla uyi-1, yazi ubudaki. Akaze ngibona ama-Nigerian even though ama-Nigerian kuthiwa bahambe eSouth Africa but ba-united, ba-protectana. La in South Africa ama-content creator awa-protectani, instead they drag each other down. Guys, leyo naniyenza yona is not on guys. Excuse me for lighting guys, ish ngasho ekuseni le video because hey yashiselwa, ngifuna ukukhuluma lento fast yashiselwa. Kuthiwa ngesilungu I'm burning up, yangishisa le ndaba kumele ngikhulume. Ngiyanyatseka everywhere, ngiyanyatseka. Abantu bangibona ngathi ngiyafika egamini, angifike egamini dala, ngijaya dala ngenza content. Kudala it's been years manje ngiyenza content. Ukuthi abantu bebengangazi namanje bakangazi. Kodwa laba abangaziyo, laba abakhomentayo, ngibona laba abakhomenta amasimba comment section. Hayi sorry for ukuthukana guys, but lento le yangigwadisa straight. Why ama-content creators anyatsana so? Why so? Guys, ngeke guys. Yekeni le ndaba yokunyatsa abantu, yekeni. Even le page kaShwapa bayiheke because of lezi zinto lezi. Kunabantu abantu bamjelaselayo. Bosofika ku-3 million followers bakujelasela. Kodwa uWilliam abamjelaseli bona abantu. Yenzeke yakho uyivale ngqi. Uyivalile. Yabona? Basile abantu, basile abantu. Hey, manje bathi abahamba ama-Nigeria, mara ama-South African nabo basile in their own way. Bayaloyana. Akaze ngizomthola umlungu bamloyile. Akaze ngizomthola umlungu bamloyile. Amaloyi basiloya singena asinalutho, nisiloyelani. Yazi ungazi waste umuthi udura nakangaka. Uthi wazi waste umuthi uloye umuntu ofana nami. Angina next, ngiyasogola. Then uzoloya umuntu ofana nami. Guys, ngeke guys. Ngisijwayele kabi nina boTinashe, nina bobani ngisijwayele kabi nina. Please subscribe to the channel guys. Keep supporting labo abangisupportayo guys. Thank you a lot. We are approaching 700 subscribers now. Thank you so much.